Toe whātaro whātu sa moe lau ta whafonga le nei tu la reso. Ina ua tatu o lia mai manuia whau I le whai unga o le nei vai aso I le whenga iai o to tele o le atunu ia ma whi au mga ruenga mo Amerika lava ia le ngata o weekend nei whenga iai ma marolonga o ngā ruenga a o le whanau fo le watu mai fo I mai whale a onga iei la tatununga ua mai si ngā fo I toa lefta tatu to e whiloa I talu mai le por kalame o le aso lua ia aso lua pe sao ioe tatu por kalame muri na le aso lua na te nei ia ona sa whiangai fu I matfulu tele fulu ia mafata o tolia I mona yaso ua tuana iatu I tai ia leo tue au mai te mai le awanga le leiro tatou tua lo soifua ma ola ia tatou toe fitapa I fo'i ma toe fewa ia I lunga pe au ngaru ea e pi ona masani ai ia aso taitasi o le vaiaso o le aso lua sifuru ma fitu le nei o le whaatawhiti o nei masina ia ono tatua e proleta e au le tau walunga po le toe aso pia ngai ma le nei masina o February po le masina lona lua o le tausanga ia ona tatu whaasoro tulula I le tolu whaalima ono afra tausanga mo tatu iloa ai e mawa e lava le televave o le whaita wina o aso o lo soifua malo wola I le ola nei e tele ai e televave mai sawa lava e puu le soifua ma le ola whemei tele ai e uni ai ma lau tele ai le lufi lima io e lono winga au tatu o iai teimi nei o le soifua ma le ola tatu io e we have to enjoy time life while we have time so e tatu te fia mo tatu ori ia I asu taitasi ma vaenga taitasi ia a o whiangai ai ia le lalolangi ma le tangata lava ia ma ana sa ilinga o le nei soifuanga ma le ola nei ia o le ua te ala titi le tūla e fia te mita tatu te mito o iai tu watu tatu temi ia ua lua suma le lua minute e te ai le tūla e wha ia sa ima ia au manatu tatu fai me fasolo ia I le nei fiafi ele umifo I se tautua ma se aunanga mo oe I le nei aso ona ele I longa lava ona atotoa le malosi ioe tele le fulu sole i o le fulu le ua faa pele le ele faa longo I nei aso ua mawai atu ia I o lea ia faftai le tua olo o maua pea le malosi faa ua waitiu te mawhaiva o maua pea le malosi e wha ua utiu te mawhaiva ia o le nei fo I vai aso o le toe vai aso o le safu I leo le asau le sa o le whamantunga po le urua I aso sa o le masina lona tolu o winga o le sa o le whamantunga le sa o le a polo lumana nei ia matatu wha solo tu vula ia le ia mati masina lona tolu a o lumanai ia le urua I vai aso a perila ia e whianga I e fo I laulangi man whamanatuina o le aso whareile le lei Good Friday ia po le aso maliu ia whaingo tatu le aso maliu ia po le aso le eseta o le urua I vai aso lao a perila
na o lo whamana tui nei fōi ia le nā so whailungaina e so se malo Kirusiano io e le aso lea ua whaitauina o le aso na maliu ai lo tātou ali whaola ia o na ilo te tau whamatalaina le awala na maliu ai lo tātou ali ma le mafuaaga na maliu ai ma le mafuaaga na soifua mai ai ma o me lalalangi tasi lava lona auga ia ola oe o la tatou tagata gasala ia e faapena lava uiga o le soifuaga ma le ola po fe lava me tatou te tataʻi ai ia e faapena lava ia e tatou te apa lava i lo tatou mataisili aua foi o ia e na te taʻitaʻi le soifua ma le ola Vivi ia tuia i lo tātou ali ia i fo angelu ua ma wai i lunga au mai a le palea li i lelei ia whaapalei ia whapale tupu o le au ia whaapaleina le tupu au ne ingalo i tangata e ua o lai o le malaya sata atou iai ia sauni lava ivi ingatatau ia faapalei ia whapale tupu o le tupu ia whaapaleina le tupu e vivi i atu tangata uma e vivi i atu atua uma so se mea o le ola nei e vivi i atu mea o le fofoanga i a te oe. E meise le paleli o au ngā luenga. Mātou o tangata. Mātou te o atu e vi ia la o fi pe amanatu i lou tauto ruaina ia malautou singa ilo mātou wola ia so uma. Ia mātou te vi ia la o fi o e whaftai me uma tai lautou singa mātou iei fo ili nei weekend ia ua mātou whaftai ai lautou singa i leo atu ma le fo i mai fe au mga luenga o a mātou whanau leo atu ma le fo i mai a onga ia ma le me alo fasili o na tā ua lau fi o leola i o mātou tangata mātou lia ma le manuia whafo i atu levi inga ma le whaftai i atu oe whaftai i lau whaoratanga na e saunia mo i mātou tangata uma. Lo liu tino tangata na e soifua mai ma liu ma toetu e ola o mātou tangata sala. Ia, ui mangalo i o mātou tangata i mea o mātou whaare tonu e tātou whawhiangai. Pā mea o mātou sisem whaare tonu e. Mangalo i mātou uma ia te oe. Yesu ke risolo mātou oli i. Malo mātou whaola wole mawala awai. Amen. Ia, manatu le nā ua te ai langi le tātou i inga mat whaftai o le atua, i le atua, o na o mawhaifo i o na taitai mailo sui. Taitai mailo sui fua malo wola, ma tātou uma, ia, au lia mai le nei aso o le uto e aso le nei o le masina i a Samoa, New Zealand, Australia, petai, ia toe o tae au, le aso lusu matvalu, o le toe aso le nā, o le masina,
i nei California i nei Amerika ia manisi ia tunu o lalangi kalena fatasi mai matou me lea ia natu le o te ai langi fitu taimitangi ma foi ona ave le tatu faapolo ma le faasangi liiga ma le faafetai pese le tatu pese ia o lenā lava e fai masui o tatu uma e mulimuli ai le agaga faafetai i lo tatou matai ia ona o lana tausiga le mavae ia te oe ma'u ma tatou uma ia manatu le ua lelei ale tatou pa'i muamua ma tatou fa'apa'i lo tatou mataisili ia ma tatou oa ia la'i lea a'ua uma ona ave le vi'iga o le atua o le tatau ma ono mea i ai vi'iga i taimi uma o lou soifua ma lo ola o le so ia o le tatou pukalai masani ia ma le tofā ia moafanua tupa'i ma tiera ia lea ua aga'i mai luga temi nei ia le tatou amata fa'atasi tele fo'i nei ma tāupu tāua ia e fia talanoina ae maise lava mea na tutupu i le aso ana nafi ioe ia ae maia Samoa se'i ia fia maia o le tamaita'i fia maia lau tofā moafanua tupa'i malo le folau manuia o te tatonu ia o le fo'i ua e fa'apa'i mai ia o le ua panai fo'i lou la'ei o lenei aso ia i talitonuga ia laga o le outou aso sapati nei outou i le aso fitu ina ai outou e tapena ai outou mo le aso sa le aso pa'ia ataeao ia le feto'a matou aga'i mai le matou aso faraile ia ia le talitonuga ia ia lenei avanoa fa'apa'i mai ma fa'atalofa mai le tatou atunuu ma le fa'aloalo lava moafanua ia malo tula epa o maua mai tula epa ia no kiria malo soifua maua malo le lagi ma ia lenā ua e fa'apa'i mai le mamalu o tatou pa'aga masani fa'atalofa atu fo'i ia i latou i suga fa'afeagaiga mo latou faitua tamam tinā matutua so o se fatafaitaulaga o lo'o maua mai le tā'au'aunaga ia po o luga fo'i pe au o le fa'asoa le lupe fa'alele le mamalu o tatou atunu'u o i Samoa ma atunu'u i fafo ia alo maia o le a tatou fa'asoa talatalanoa ia ma va'ili'ili fo'i nisi o mea o lo'o tutupu mea sa tutupu ia ma mea e ono tutupu ia malo soifua maua tulaʻepa malo tautaiaʻi malo fa'afetai ia tatonu o lea ua atoa li o le masina le tafa'atalofa i le atunuu i lenei vaega o le tautua ma le auaunaga ia ona lagona manatu ai la'ia lea ia e lelei lava tatou fai mea fa'asolo tele fo'i tāupu e fia talanoina ia le ua toe pa'u atu tatou malufafo saunoa mai pe o tulaʻepa ia o lelei ia o le i lava ia le manatu maualuga ua pei o le fato'alua so nei vai aso talu ia ona o le ua a'afia fo'i i le fulu ia ma misimisi ai na ia so lenei vai aso ai e tatonu ona o ua ona ua weekend outou na mai lenei vai aso o mai le tau ia outou i New Zealand tulaʻepa e ese le felanulanua'i o le tau o matou ia mele maua ia te nofo totonu o le ofisa le aso atua fatoa e iloa le leaga o le tau ina ua e maunu mai fafo o le sauni e te alu le fali o le aso ananafi aso tofi sorry le aso tofi sa fa'apeana ma auai atu ai i le talaga teu ia na fo e silafia ia le uso ia fina'i Bernie avoa ia le tatu ia sa matou auai atu ai la i le talaga teu e siona tua'a o ka le vevela pi o le fatoa i fafo le tugamau matua i le vevela o le tau anafi i le aso astofi aso ananafi fo'i ia ma eu fo'i le vevela o le aso ananafi a matou ia o le aso te le'i o'o atu ala i fafo i le aso o le tele lo pisi tele le luga o le telefoni lenei taeao le so'ota'iga fo'i sa fai
tu sai fo i manisi o sa ininga ia e mai se fo i le taimi o le tātou whainga pālota le aso nafi. Ia e mo le mawina lava e vi ia le alofa ma le anga lei o le tua. Wala whai mai fo i whanunga le lei ia ma wale ola ma le malosi. Ia le fo i e wawa ai atu i le tūlango le whaitaunga whaalua o tātou pālota i Samoa. Ia lo ma eu fo i le manai o le tau i Samoa. Malo, whaftai, ia, o le soe le i lewa na utonu mai te whale. I lewa na o me sa o awai atu fo i sitasi o whale lau singa, ia po le fiuno o sitasi fo i o uso. Sa mato wola whatasi mai lo mato nui sa wai. Na maliuro na ono sumareiva, ono sufitu. Ia tau sanga soifua, ia o le suafa o le luso o pua papari ine e mia. Ia papali tau tai o le ua. Patumulia sa iai fo i nai ona tua whawhine mai nai a utoi Wellingtone ia ma i lato ma sitasi fo i mai ia olo i tamatou whelo e fo i lama le sa whaimte tei whono le kalisi au au le whakasa i le sunga ia tunu moso i osia. Iosia. Ioi. Ia sa na whaia le upu wha malosi ia pi o tele ao le whainga o le lotu sa i papalangiano na whainga. Pi sa pa u le sunga to ina le sa whaifo i matei tei whono le kalisi au au ia le sunga ia i osia tunu moso i osia. Ia ono o le tuangani o siona whatua. Okay. Ngani o whatua o le tina whatua Susana. Ia o sion tuangani ra le sa le ile maliu le sa matu iai lana nei ia maliniva ia so atoa. Ia i fo i sion tua fine mai Australia ia e nofo i lo tausonga. E li o sulsulu mai vasa aiva. Ia sale o sulsulu mai vasa la aiva. Ia o lona uso le li fo le ile va ale e pisai ia. O le tutuila. Tutuila. Ia le li o laulii. Papali i laulii. Ia o le nale sa pisiai matu nei aso sa matu iai. Le ala o uma ia le sa whailunga e lo ma nei e viu o lungo le whanua tanu e tau o le Rose Hill Cemetery. Na fu isa whatau nai ia le lotu ia na ta apea rola ia wane whai le whale la wasi teu ilona o sanga tu mau. Ia o na o e rola ia le lau me whai ele reception whai ele celebrate taile ua pio tele na o maliu nei pa. Pe o le whainga nei ia e uma lole le whainga siva me pea uma na teu. Io e se fo le me o i Amerika ia ma le la. Le ala o i to tele ia alo saua o ona e ia to noa e pela ona ia po kala me nei tu la. E whaftai le tua whatumulia tumutupulanga o la wo papalangi io saina pe Japanese tangata ia pe whapena lava le whainga e whapalangi a whaalava le whainga o le soundinga ia e pe o le sai aisi i mai Samoa si le fo i sa whaururu ia i le kalisi e whakasa ia utalofa iai io e tanu mai nei ia e se foi whainga e pi te le whapalangi le lotu sitina ia ma nei whanau. Ia o talana mai mātou pitonu sa mātou le vesi le nei aso. Ia mana ia le ta amata mai le mea tupu ana nafi. Pe o yese tala ina e tau fia tala ia ta tiri ama. O te fia batua mo muan ta upule tula e palanga whaingata. Wai lunga o penga te whailangi World News and New Zealand ma Australia. O pe o le tūlanga le nā iai o le pe wata whai tau mo tai loa i le atoanga o nisi o vaenga. O le it's worldly and globally comments tangata papalangi i lunga o le page a le Minsta le vai fafo ia Penny Wong. Share mai ai la longa experience i le mena tupu i Samoa. I le whaatata noanga le I looked at it last night and I thought, my goodness,
Mea tonu ale le tati tala no ale telo taimi a. Ia. E le whapea o Samoa le tupole mea, na lilo la i le sila whanga a tangata matai o isi atunu. Ia. Tanga ai, le wa mai te tonu i, le wha loa mai ai, it's unexpected feeling in na tele expectinga a. O Tana peni le wang. Yeah, ne means star wha loa le wha te ia. She enjoyed o le malanga i Samoa le whailo inga mataitai and everything, it's all good except le tūlanga lea le press conference Ia a whawhawhonga mai lātou i Samoa le ingoa tau le leia o tātou whainga mālo tau ma whainga a le fionga le li pāle mia ma le tātou whainga mālo lo iai nei o lea o mea le lei uma i le atina e ina le development o siwa tātou atunu. Ia ai, lea lai o mai ai lātou le nei with hidden agendas, e o mai ma lātou hidden agendas, tongi mai lumai i le meolo i aia tātou mā lo whaaloalonia. O le ala le o le a atui le nā i le whainga mā lo. O le tau whaaleanga le nā. Ma whanua whamone lava e ta tele i anga i lau te lenga o le. I whamone o whea tonu rai anga i aile, o ai o anga i o le blame, o ai le anga i aile whasia at matai. E leo a maia i se whaasea le fionga tamaitai minsta. O lea lava she's speaking about her experience i lana malanga i Samoa. Ai o le feedback la a tangata pālangi o le whaita wai. O le feedback la le nā leo te fia wha leo. I leo wha o complain le fionga tamaitai minsta. She's speaking from her heart i le hospitality ngā show o tangata Samoa ia. Ma nei le whaaloalo, ma nei o mumia uma. And o le amai ai, and she has encountered le press conference le, it's not to be expected. Le la o kusala le feedback a le community, te le lopo ni New Zealand, po Australia, but these are all in English. Le la evatuan, talo whai, i le tau mawhainga le tātou whainga mālo. Ina ia, tu wha tila le mawalunga ma le lei o le tātou whainga mālo. Ia, a le la o lātou nei o le whaia le amio, māta ngāle nei. Ta o le anga ina ila ia. Si o tātou whainga mālo. Ma fua mai, o le a wai personally tu la epa. Ma whonga mo o sioa. O o tangata wa lewa wa e sinia. Don't use that mentality for or senior. Then you can come in and demand it if I limit if na wai. Elese me la for o fa leo mai your frustrations or to lepa. Abi esel por kiki no that. Ola me lo to fa your fa la nga ina fa nga malo. Ai mai se te ina le fionga le li pale mia. Yo se fia fa leo atu le natu le epala e se matanga. Ia mo vai ai, fa fetai le tautai ai, fa fetai le pokalame tautai ai. O lea na a mai manino ai tele o le loloto isiata. It's an ugly scene. We don't want to know. Ai fa fetai le pokalame tautai ai. Na au mai ele tele, peila o ingale wa yele atoanga e saoala. Matua ile ai se respect. Ai o te wha i ai la, le whai masui o le media le malo. Ona le manino o le dress na avele invitation mo tangata le au whai media. And that comes with a dress code. La mena le na whaatanga i te tonu i a pio siua ma nei la eina watu mai ia. Pea la aru te whaatausanga kasi me ai le maketi i nei la lava na whai. Ai se tanga i fo la i le ulu. Se tanga i fo li. It's very low profile. O le fo la ia a whafonga mai fo le fionga le li pale mia. O se tua lalo. Ina ia tanga i fo la i o au tafa. I le ali i le wasu i tūlanga ia lave.
le wana va le media le matanga venga palemia. O la mena le na alau I tono. La mena le na alau I tono. Sa le tau no na alau I tono. Tau ta ofi faito a fapia malie. Wa uma o na avatu le wala au na le invite na matu le au media. La lava fa mamafa atu le dress code. Ai se vai ai. Ana tatou mata umala I ata na mai ele. Na mai lunga tautai ai. Sa iai ali palangi ai ang tangata man matangad benga polo officially ale ampasa Australia I Samoa. Na la e mamawala to aloa. Na la e mamawala to aloa. Ma au fio iai e sele matanga. Les ye me pito sili matanga tu le pa mantua foi. A e point lo fa pelo lima stangata. It's very rude. Awane e tu silima. Alay manino to yata le point fa peanga I o le fionga tamata minsta. O fela o ye le code of ethics ile fa media. Ya fa fonga mai fo ila le tamata place tene le jaws. Being le wato va ai sato ye umai le taimina tupu le melea. Ya wata kona ye se to te to wa ye inga I te tono le fala le to vaenga le jaws ina ia to ilo tulanga o to ngā mea nei. Ia le mena na fia watu wa ilunga le tulanga nā tu le epa. Ele lei, ele sili foi ona matango fie mo fanua pe a fapeta te falau lo foi soani foi nisi o pe o tautua. O nei mea uma mo fanua. Ia to na male laina. Vaenga uma nei o le tau mawhainga le toi ina lea. Malana vaenga. E whai ia se mea se fo o whea lava lalangi nei. E tau mawhai lava ia whaaleanga. O lea lava le mea lea lau tatu vai. O uma to ngā me ui iai ia tu le epa manei chapipi. Ui atu I e ta sa ili se masai. E mawhai o na whaaleanga I nai. Ma whaatu I lalo I nai ia le whainga malo ui. O le matangala, lea lau lang utele I maua le mena wa e nai lau ua tala noa mai papalangi. O le atuanga o le mele, pe a tango e fika le mele a tatu le comparison o le mele utula I mai nei. Ma le teimi fo le lena la koe titi au ti ai le ulu o Town Campo I atu le pa. There's no comparison. Ia, ele fai, ona o le me o le fou, ne peina o pe utele. Ai a fua I le teimi fo utula e pa malona tula I mai. Mena utele popole ia uia. Pole a lamba le tamu fai utula e pa malana vaenga. Ele toe, so se mea tupu mai le miri. O le li pipili le sui alave. Tan fai se fainga langa tasi lea upu maro losi le maro. Eli le nga o sui nei langa tonu. Ono le utu o tiele. A o tangata o mai o levanga ngā dua le malo mawhanua. O te ta watu I atu. O isi tangata I tono tangata leva le malo. Le ua amata neina pe fōringa mai ia kopo te mini. O le matua pe peloa. Ioi. Iei te tonunga talo sia. Ia lela ua tarsia o fai ise fai ngā le malo. Suspend le observer. Na wharingo newspaper le lile o pio. Newsline. O te masani le langa o te mauatu le te mita alon ioe. O te masani le iai. A ua matua tele le tangata. Ua matua tele o te ava telefoision tō lua. Langa na whai a onga I te avision tō lua na isa lei. Va ai. Langa e se tamali I o longa whatua. O mele, o ne ata mo pio. Na soifua me malanga attitude le. Au tala vou. Saua matu I ngā winga le. Ai matangala. Ala la sau ai la sau foi tau atu I comments at nata pala. O ai tu ai. E tu sa la express ale freedom o tangata e whapea. Oh, it's sad. Nanga experience a very good trip to Samoa and all that, but you know, it takes these le media le press conference. Maybe
Did they know exactly what they are talking about? Did they know why they were asking those questions? Which is, ele o se mea ta tau, le mea tonu alia, o le wa tau ai atu a kako dirty linens out in the world, e whai mai le criticism. We don't need that. A o le mea tonu ale sa tau pui pui e le fionga le li pāle mia. You know, tanu i lalo I le tātou domestic, se I umar tātou whainga malo. It's a very good experience for all of them. Ile ngata tama te parmia o tama ita I minsta. E fa pena fo tatu ta ita. Fa pena fo le miliar tatu. I think the part o le pe raise concerns. The violence le na tau I loa e na. Ma le na fa pena tua I unga. Fiako ma foa I o le leanga o le sa camera fo le coming happen ele mea anga mea la le experience ka ko media I Samoa ka mo fero le camera langa la le wa nga I kong wa le mea nga I o nga o le join le ka ule le nga o la ua aka ka fanga sa le camera I ko e tangata ia fai le pa pe le winga ton wal na fa taile le au nanga tata yai. This is where I saw a lot of the photos. Okay. A lot of the photos. Before linga ina wa susu watu le li I malo e musu yai ina ia polale tulanga le tona. Snapshots mai lo le ata. Ma tua te mai a matanga ili le la fe e mai ai tua ma fa pe mai. O te whaingoinga o pe o te fōringa wawa ai le ata whaanga nge o le Harry Potter ia Smiggle. I fōringa ia na whaari mai a. Le lai whaataitai o mai mai lunga. Le so whao mātou le media no there's no need I oi. Ia Smiggle ia pio lea. O le whaia mai lea li malo. I se whautala ie. I oi. Ai pia no whai atu. And only a few photos le sa tato vai e lunga atiri foi. I le live le sa fai. E direct la va le camera nga I le fionga tamata I mean star ma le fionga al palemia. E le o whaapea o nga whea lua I le camera. Ina ia catch o mai movement o mea lo tutupu. Pero no, o le au te lenga o mea na tawai ai. O le na mau mai lunga I le au nanga le tautaiai. I le lato so upu lo I Samoa. Le te pu e mama e le tele o ata. Ua tele na vevesi tanga tele media al kakua kung. Ai le ni mele anga me tau te whai atu iai. Ai sea. Langa ngā tala tau I Samoa te tau na whaalongo me tau I te le o ngā sami le tau te iai. Tatu te e te tau foi lana improve le camera lea. O ai lava le cameraman o I wanga ia. Langa o le taimi atu ai le o pio. Na I lolo la ia le lolangi. Tangata tonu rata o whale kongu le iai le meo I le media. Ia langa lena la pila o mai ka kui mai luma I le pale mia ma le minista. Le loa le tangata o le initiatinga le vesi le. A manuele ai ani nei mau pe fea tura epa. Pe ana whaapea e whai le tiute o le afo. Tangata leo pe stale wa ngafa whai lo na tiute. Nā te iloa e le tatau no mai ia to ai ngā ofu te tono le press conference I iloa whai le whaaloalo. O na so mai e la le tu le pawalanga o lea wa tatal non ta upu lea. Le fo il sa whai me le whaasoa al ta mai ta I leo maina. With the facial expression ma whapea mai, we can ask any stupid question. So how stupid are you? O whea o iei le awa whatawhata. I want to take advantage whapea o le freedom of expression. Na whapea ila ia tu ufau sau noanga. You know, there's no such thing that you can ask a stupid question. Only you are stupid enough to do it. O le tangata e ielo na mawhau malwhai ai e whitutu na ele whainga le tala. There you go, code of ethics. Isio kwala le stupid why la mele no mai e whaaleo mai manatu o isi tangata ele o presented I. Sa wa o ia mai sa olo o manatu.
o le sina me langa kele le pe fa sa mo puia code of ethics i man nino tangata mo a mionga kanga ngi o a mionga o la tunga wenga fai fa tino langa afai aka se ngi code of ethics ai ona nga me ai le ka makua ko nga mionga la ia a mionga tangata tu stala io e ka kaulan ka kuwa ai i mei nanga au mai ala tangata ni e ita il malo e feo ki a malalangi o la ko mea le fai ai ka kaulan ka ko kilo la ka kongi fai la se a foi se vai fo fa fitau ni nei le anga o le ka ku vai ele ku kikia a fa pe lo o pen le observer pen at male samo news para la valengo newspaper o la le si mela ku kilo i ko fia rangi si me ka mo pen e ka valanga pen ko me kai le langa isia nga ni fai ku au ai sauea ia fera me in me ka ku nga kongo di mafan tata no ai fo ai mai mo mai fa masino foi sa mo mai ele fa tata noanga la le a se manu ma ta ele o mai na she was seeing the expression of her facial expression the minute and not mentioning Aile Polikiki, she's just really aggressive. The question is, la mai mo umasa mo. Manino sa noanga le fionga le li palimia. Tu le Polikiki I fai por kiki. O mai o tau ia o tau le media. E au ngale tau ngalwenga. O mai neutral. Awato te mai fai tu au. Neutral le mai. Tau te whalongolongo I mea o lo o whapena fsiringia. A mai sa o le fesili I le issue. A wale a mai le hia say and all this. Wal me tona le tu lai mai ai a. E le ai se tu langa o le se tu langa whapea o le freedom of expression na tu whau waila ia o le ma whau o me whai. Ia. Ele la kikit ke mika ki kalangoa le vanga ia. Ele kikit ke mika ki kalangoa I le vanga ia le media. Langa o fasi umi o fai o ye issue so le media de. Ale foringa mai ale o isfale o le molato. E mana ia le sau noanga le fola le fala na po. O fola le fala le fionga le li pa le mia ia ma le te whai a tapuala. Le ana mai manino na fesilingia tapuala le fionga le li pa le mia. Le ase tūlanga. Ia le watali manino le fionga le li pa le mia. Ia o le ala o uma ia I tāpenanga o meo fufuanga ia I la tau nei. Ia pau le mea tātou te talo, tātou nuina malmanuia ia fufuanga le whainga malo. Wa tātou lawana pa ule sa malai lungo, o ulu I la tau nei, o lo o whaia lava le ngā luenga o le tau whaaleanga, ma le tau whai le whainga malo, ma o mai e twist uma mea, e leo mai, tātou mai la tala le tu la epa, leo wa tātala no atu le so. I know, telling you, I guarantee, I will live on a tutu, yo lato I tu mari lima, ele sainino lato tai se lau lima sfutala a le sa te el whainga malo. Okay, I would be very disappointed. Langa po leha lava malea mo fanu. Po ai ka kio ia mai. Ale se whainga I le puna o mea leanga umaia. To ina lea. Le lava tau te pepesia tu le mea lea. Io, aisea, langa e ala na langa tangata ni, le o le media. O to ina lea. Ana ua whai se whainga ko inga lea. Wa mapu la tu. Moni atala. Io e. A whapeana ngā ka ko pepese pea, ai le liwane le malo, whai se whainga, langa ua lewa na whai to ina le mea fo malo. Triste. Fo malo, a pepese atu pea la tato, ai le whai se whainga. Mai maura tato teni. Io e. Ia, tātou te tātono. To ti ama o mai se tali. Ia, le nā. Awa tātou te give up. Ole mawhanua te whet. Langa isia. Ua, o bishka ka avau mai ai le fia tau sanga tabu I mea. To ina lea. Ioi. A ole I whaiar fast. Ele ka penga ingar fast. Wa ole sangata leva kering ava vau ko ina lea. Isia. Leanga o winga I ko ina lea.
kala pelo e tau fa'aososo e kau fa'aleaga ia so pelo Ya lewa tali tula epa. Lewa tali, it's not worth it. E tātou te mamai e fua mai oe mai ia mai e tō tele. It's not worth it. Yeah, te tilo iai. Wa toto whaafia nguto tula epa. A le tali le ana nafi. Le tali le ana nafi. I le whainga pālota lai titi le na whai ana nafi. Whio iai. Ma lo le fast mai oi. Vaisi ngano lua. Ma lo le fast ia sa fata. O le tali le nā. O lea, e tau mawhai lava tula epa no matter what. Ia mama ia I peha o ia. Ai tātou. Alo tātou lango, avere tātou lango, tātou whainga malo. Tusa manei wha manuianga o sa saa mai le atunu. Mawhanua, mai fula, leile tātara nua mana malama. Leile whape au te o le name o le mamai, le whape na mai se ia pau. Ai o le mea le o tātou titiro iai. Leanga na tātou alalanga fo le tali lea ina ua uma whainga palota pai elections, tuu o mau ia maale. Upu whani tātou avea o le tali lea, to te whiua le maano, le fo toi whainei pa election, same thing. Pato le mea le te whai atu. E ta tau na ngā lue, e oi, e moni, a whai ua lau ngā lue, a o le tātou pitola au too late pea, aisea. Leanga a whaatelina pea, whaatelina pea, pe ke la le fina ngalo le atua ke o ki whafoseisis. Ai le whakauinga me kau whakauinga. A o ki ka ngaka ai le whakauinga me ka kau whakauinga kusa malele mawhawhau le aku. Mai maurele kai. Ai sea langa o le whale a onga I le atunu tangata ke whaia whau leanga I le atunu. Ai ola pea. O mai le wala au ele whai I le marose mea. Lala Tulepa. Lava papale, lava lon sai. Lava lon sai. Tu a te lea tu sa sai. Ai o le mea. Se tau tu le si vaenga lea. O na whaile o la utala lea. Te le whai atua taimi nei. Se io o te vaenga lea. O na whaile o la utala lea. Yeah, anyways. O lea o tali manino le fionga lea li pale. Mia mawha manino le tūlanga lea. O na o le pe o le mele ua vava o ai lea tunuu. O na paule mesa a mai wata o mai whapea o le new tax I le malaiwa alele. Se lau walu sifulu lea I laua a mai wha manino. E ono su lima le tongi tātou taimil nei. Wha popolo I esi tanga sifulu lima wa walu sifulu ai. Ai o le livi le wha o ngā le malaiwa alele. Mo le wha le leinga o le tātou Aero Bridge le wha o ngā. Maisi au nanga wha le leinga o tātou malaiwa alele. Ia lea la wa manino ai. Yeah, give it time for the people in whaiana lato wa o le te le yo o tau mawhainga yo o tau mawhai ele whainga malo ina ia whaale leile au nanga o le mlaiwa le maota whapea sau whapea foia I whangalii nena whamanino a whapea tili mai se ngase mai I sa la whai ia pia ele o iai se malaiwa le whaonga taimi nei lusu fitu wafe le tau e chata ele va ai whaonga. Ai a whaonga ina mlewa le pe atu e whaale leia. Na le tolu a te le la le tupe a le whainga malo I se whiai. Ia na wha manino atu ai le tūlanga na pe ona sauno ele whionga le li pale mia. Ia le whaua mau atu. To ina wa umal fontanga le pale mene. To asfulu lima tato ngasi o le la amai whafu. To a lima e mai nei New Zealand to asfulu e ave intia. Alo o iei foi la se nau ta inga tato whainga malo. Ona whapea lo iei foi nisi company. O le ua lato abatine lato tau sanga tato whainga malo. Mana e whai paanga ia. E le whale mai fiti a whapea tau ngō fia fiti. O le mamea foi lao fiti. E lata tu ia tato wai whaisina mamao intia. Mana ia. Kia kele I anga e kuni mea. So pa ia tua I le levi le wa le na fa man na mai le fiwa le pan sa le suli mata la na fa popo le tax mo le va na yai pa te le ta mau atu le tala al pale bia e se tangata na la tu initiating le ala upa uton te mon mano pa tasi le me tanto tiro e tato mana tu le o ale o va ngai fa mai o matu na fa ir mele matu Aero Bridge
It's not a must. It's not ele power me tatu ai fu ele o foi se tourist le ko fa nga tatu le aero le io aero bridge o me e fe ton pat tai yo o mena foi le pipi e tau lana malam lama tanga taia o tupe fa le ele ni me tango fie ele ni me tango fie me ian a faina la to amata e na tau fu lana malama lama la to o le maintenance o meia ele tango fie a foi la luinga na talo bela nenta tu pe meia le anga ta tau la au al filosofin fai me le maron mele maron le o mele tu o fios o si imersita mai me filosofi me malo filosofi me malo al ia malama o ai na fai le mele le fai me tu le pa ma tu na fai le aero bridge aerodrome pole la ka uai ai le kilo lama ke e fela e ta tau na maintain me ia how to maintain e ka nga si runga kupe ku i pasisio tangata ai awal ko ka fai langa ka fa leanga i la langi o tangata au la ko le malama le i mena na tu fia e saun ngapia o e moni tu la epa o tu langa na iai le wa fa manino mai le fionga le li pale mia ona e pe e fa te i le pale mia ina wa va o le tunu ona wa a mai fafo e le a fo le Samoa Airways which is ele le manino saunoanga ele o se lato mta whaioi na ile le airport authority o lato te tauna lato whala wiloa mwha leo a part ina ua uma o na whaini negotiations ma le whainga malo ia atu langa na iai na sa o saunoanga o le Aero Bridge o le taimi o le pae inga atu la epa a ele fa pena na mai a fau le Aero Bridge na tati ele fa pena e automatic lavana fa le le Aero Bridge ele mantua ele taimi no to a pai mai ale le pai inga le fasa o a pale miele fianga ia fia me mata to i Samoa na mato atu taimi fta umale le fainga filinga mana ele o tonu le Aero Bridge aircon ai pe tolu e masine vai mata ne ai ia le taimi o le timunga e tū le maalele a mai mātou i lalo e stau le tau fitulinga le taimi o le timunga i lunga tarmac wa le se Aero Bridge ona wala to titi pe ono e masina o a foi o le anga le se Aero Bridge ia asa ta fatari po fele le tūlanga e whaiena na toi repair ia au tita tono e leo se tau ngofie e toi service ai nei a se tale al mlavale le tangata le la wa la le tulanga le wa yele le livi fi la le le levi le la wa tu i lunga i pasese ia taton so se tunu la vai fafo e mala malama therefore in New Zealand ia le time ia really increase they added into the airfare together with the airport tax wa umaso ia sa elatu malau fo me alu fa atumu to tongi lau airport tax but now it's all incremented into the airfares le vola tulanga la le la tula i mai le foi ele livi fi le o le la tam foi increment into the airfares malo mana ia foi e se le tele foi o le fa mama avenga mantua o le taimi o le pai inga le fas le talwai nei le na mato mo mawina le taimi tonu le malo tausi na mato mo mawina ele misi le aso ma le peo le pawa e feala mai le tae au ta mo le po ola le pawa e feala mai ta le uno pe uma le pawa so quite often pe le pawa le la wai sa yaila mo te sa mo e mai lo fa sa longa le malo mo ainga uma o wa fa le anga ina la to me to tino ono le taimi le power surge fai ma pe le power for the people to come forward le la wai le tupelo fa matu o le 1.900 million i mo la to uma sa fa le anga ina la to me to tino le peso o le power a le la fa pe na o si vai ngolo o yai si o fa ia i lo longa so ngo nisi foi ai mai se la ta ia claims te tele pe o la fai pisinisi ia e fa fta ia fo fainga malo
ua vave na foi na whaalawiloa ma vave na whaisa iriringa ona ina ia mwhaina toni me tō tino ainga. Le vanga na mawhanua whamunmur. Talo sia ia awa o ngā foi mele misi ai le au kala pepelo 1.9 is a lot of money. It's a lot of money compared to the 8 million. A whai o e malu miliona le mea na initially. Tō a tele, le lawa scale mai lo i lalo, ma tō i whai le leile suenga o na sasa ili. E le whapea wa aviele peo le pawana o mai lo se me wa levan whaleanga ina. A le la mai. That's why they've had na yele committee na tu whatasia. Whai e whapitoa au ili ilinga whaftai o lewa whatau nuu le whamoimoi a. That's good. O le mea o se mea pito i whanono ai tula e paleno toi whai tawa nei whamanino mantai au. O lua nisi ali i malo le malo o lea fo toi suspend. Ai whape o iai maisi. Le whape wha maonia mawai no melo lato telefoni. O le whai whiutanga inga ma i la tau le nei waka loka ina i le tūlanga o whala o whasaina. O le fesili la le no fesili e iau ne le tae au ina o mawa o maleto le tele. Leiti oa a ma mafa ma te lele wha le tonu te tonu o Samoa o le whala o whasaina. Ai se a, onga o lea lava e iai le environment a li i leo leo. O pe o le mea tonu lava le na a. Sa wha whainga tai, ai wha tai i le fionga le li pale mia o ia fo i o le minstan tanga luenga. O le watutua ai la wa ina ia whai titia. A whaia o le au whainga luenga malo o lo iengi a fianga. Mō lia, a o la wa ni mō lianga, e whanpui ai, so be it. You know, tato whaia lofa i alo ma whanau. Like I've said it telo isi tapo kalami, I've seen it with my own two eyes. Le telo tupulanga talabo e a la fianga i mea ia. Mana ia? Yeah. E se le mana ia le fufuanga le waiai tu le epa. Telo whasolonga o tala tupe ma mea umar telo mtanga benga. This is the first time wa o mol mawina iau. 2.9 US dollar. 2.9 million US dollars. O wha mea alofa mai el malo o Amerika. Mole ofisa o le wa ai fetu, wa ai tau. Mole observatory. Which is, it's equivalent almost 8 million tala. Pau leo le mtanga luenga, leo te wa aia pere taimi o te latu i Samoa. E le tele o wa aia lava o iei se upgrading o lato fale. E tele o wa aia se upgrading o le compound. Same old. Same old lava. E ese tele o le sauta ua o le mtanga luenga nei mo tato Ia, na sawela ia whape o le taunu atu nei la solua. Taunu atu nei la solua i Samoa. Le Deputy Secretary al malo tele, le tau malo tele, le o la toila la nasi singa i Samoa. Ia, telefo inisi mea, a e nofo mai tau tula epa. Mai a se te matau sangan te anei. Ia o mai nei le fata. Wa fia le tele o tatou tali ngā malo, o tatou whai ngā malo, i mai atu no i whafo. Ua fia malanga atu i Samoa, ona o le asa sa atu whamanuianga. Ona lewa titilo latou, le anawa tau lena a mai le tatou whai ngā malo i te tonu. O le anawa tau o le fast, leo pe wa international level, o le wafia adaptive o e hisi atu nu o le Pasifika, o no lea, o le atu nae development, o le atu nu e a fiai a inga i tu malo e Kalesia and Samoa as a whole. Mana ia le wawa ai atu, ia e moli le whaftai man wha malo le fionga le li pale mia, ma lana ka peneta i le
ngā lulua puno wai e atina e Samoa. Ia o whafonga anga ia o tau Samoa, lea awatau te tali tonu le telo tau whaaleanga, nei el tae ano tali atua nei foi, o le mana nei o te tele leo ato tau talo. Le na moli mau foi, ia le whatatana ngā tula epa ma le fōringa apa whango mātung tongi, whapea mai, ia lele. Mo le se talo i Samoa, le ua o New Zealand, mai le talo mai o i Filipino, and all this wa le e se talo te batua o ka le mau o le talo. Mana na ia te leo atu tau talo iena, na wa ia tu e ne tai au lau tu i fulunga le maketi. Mo whanua te tili, te whia tala noa le mele ua e mea development, le tinai. Le anga mas, tasile mta o te tu lei e taimi uma development. So se taimi e whai le tinai, it's always moving forward. E le ngata i alu luma, ato e alu lunga. O le alu la le tinai, e o whaatasi money wise, price, e o whaatasi matau o mea. E le mwhaina alu le tinai, e tu mau le tau. Nang o le tasina au penga o le whao ngai e le hita pipi. Lau te whao ngai ina me le o le taunga tāo sui fuanga. Amerika, o le atu nuu pe le whao ingo o le susu mani meli a to e South America te mine ma whanua na e lolo la ia le mele mo tam whaituai. O le mga kaunga lava. Wa i kaunga ka lava aisha o le atina e o Amerika e aluma do e alunga. Ai ora whawale ia e tangata ia tatu atu nuu. O taunga tā le tau o sui whanga. O le mea, it's a worldwide thing. O le mea tupu laulangi atoa. So se atu nuu wha te maka lasi lava. Whawhewhea nā tina e ma maua le manui o le atu nuu. Pe ale ia le si tanga o mea ina ia whaale lei ai. Ia au le langa foi mafua uma mea nei tula epa. O le ia le winga va le fau malo. Ma le winga va le whapea o la tau a popoto a tangata Samoa va le se tu lolo whafonga anga Samoa. Le mai e fua au whapea ia a tongi atua mea e tali tonu ai me le ai. E wa ao Samoa wa a o ina tele o whanau alo ma whanau a inga o le wa lato a mai e sa saali manuia i o lato a inga ma wha malama i te tonu o lato a inga mātua whapea Taimi nei i Samoa. Ia mai ia te oi. Ia. Le pire e watu te ua ngalo. O le whapea mai o ngai ke si le fia po ai sui o le ta pipile la fia mai le fas. Ia. Mon mawola o le tiri mon mawola me te ua o langa le mame i lunga le almon. Ia e whamali atu i le sui a mon mawola. I o le ua maua ai whaingata e le mawhaina tātou tō lau atua i luma. Se i fofonga ina lava e le fionga le li pandemia. A ua iai. Yo e. Ia. Nea ngā le ia ngāri i mon mau. Lava ngā ma ua iro se da whaikara mai fui ma oi. Au te noi a vai tula epa. Na mua si la fia mon mamola. Nea ngā fuma test mai ka ua rau le vanga ngai no. O le si mea mata ina i le afoi. Le whapea mai nisio ni vaenga. E tala noa ina le malanga lea le deputy secretaries le head of states. Amerika. O le signinga leo se travel agreements i le vanga leo sa moa ma te tuila ia ma whapea ma Amerika. Which is la whawhengo fie na whemalanga i o tātou tangata. Wa whengta, e lo e se tātou airline e servicinga le vale o Apia, Pango, Honolulu, LA. Ia ai o lea. Ia whaftai o le whaila i ele tūlanga lea la malanga mai ia taitai. Lea lau te iloa ia development o le tam whai e tātou whainga malo i le tātou valele. So there's always a possibility, there's always ways if sosoani mai le to a tele o atu nuu i le tau mawhainga le atina ina si o tātou atu nuu i Samoa. E sina mea mana ia le na mai mua whanua. E mo o mia le iai o se tātou vaalele tono o le pūrenga le ayata. Yes. Ina lea e tau aina, not so much
kasi la le me ka ma fu o le fa va le chapipi tato ia Samoa fia mau se va le e mapu e Samoa mo tango fia pasese ele mfai ka ngo fia pasese le mfai a o le nela o mam ia se tato va le serve to ton ia to ton o le ayata ma le lato o fai ngo fia le mo tato me o saule Sa ole nā tula e pa mamantua. Ole ai ata o la tau i le whetutuna i le whaingo o pasese ma mea a. E le mwhai lana na tam whai sa moa e pape ai le o iaiso tātou wa lele ina ia mwhai ai na le stila lele. Nga. O le si vaenga le ua wha maunia wha pia. O le ele fontanga la lea mo le vai aso laso rua. O le fo e malanga tuai la nisi o le Australian Rugby Federation manisi o le IRP le World Rugby e fai se fontanga i te tonu ma tato taitai o le manaia what a coincidence o le lao atu fai ngā malanga nei Samoa a o le tūlanga foi lale nei o le tau fo ma fo ia le whawhita uli o le management o tato lakapi Samoa wa ale fo oa o tūlanga le moni saunoanga wa tatau na ve ese polo kiki le te tono le uni lakapi. O i fo la tau e oe whale polo kiki oe mi tia whau. Tu le lakapi o lo i e alo matama whanau o e sa ta alo. La tau te iloa le tūlanga i mwhai ei ona whatau taia le whaingo le awa su tato malo. E le ngale a tau saunoanga le ala fionga le li palemia. Ai le i ave o ia ma palemia ale taimi o lai tūlanga whamin star. Because he's always had that passion i le tūlanga o lakapi. He poured so many sponsors for it to tono o le tato lakapi. Na sau noa whapea, ua taa mala le aua le atunu. Which is absolutely right. E le mawhai ona toi le lei tam whai ngā alom whanawa Samoa. Pe a whai e le mawhai no ese por kikire e tonu. O ese latou, o ani me loinga o le Ernie i le te tonu le uni lakapi, to e Ernie e latou tupe wha palemeni. No, it's not fair. Give the chance for somebody else. O le mea lamana ua le manga kaunga esi mai ke le kau sanga pila e pa fai kai fongo lakapi. Ngai lolo kai mi nga palemie mo Samoa. Ale an mele o i kwa ki whakoa le lakapi e ku. Musu alu ese man lakapi, musu alu ese man palemie fa fai. Mea ngau ke fi ngau ai an malo. Fai se whainga ko ingan, le se mele ngai le ame loka koe ingai whapea. Ele kuli whapea o le kaukoe loka. Ame loka. Pe balu iwa suka usanga. E iai mai. Ma whaina loka ina ia le tamai ato i whapea le apa. So, who is he? He's not above the law. Yes. Mali liu ko kongo fai pui nga ko inga. Yes. Ko inga lea. Ia ana o mai la ia. Na o te fesili ngia lava le fesili le na mua atu i lumo le fionga le ale pale mia ma le fionga le main star ma le fionga le main star o foreign affairs. Le na fesili ngia ai po o tantanga I fo le malo o stadia. Po o lato fia, it's how Samoa spending the money. O lale wingo le nei fesili. O lale wingo nei fesili. Tu so le wato fasia le ngata o popula o na mata. La fo tuale nei fesili il min staff apea. O to vai mai ile. Fa ale tonu ma so tu la fono o na fa o ngā ele pale mia Samoa malana ka penetea tu pele whainga malo. Ia le matana, ale na tali manino le fionga le at the mean star. Which is they or however Samoa spend the money. Le taimi le nei. It's purely on the trust. Yeah. Ala mei, fia tau sanga o spend fa le tonu tupe talo tupe e o le whainga malo tau sina umatu nei. La mento le oito te siringia na tupe. I for you on yes malo sa siesa monatemi. Why didn't you? Because you are a lawyer. Why didn't you put it in writing and send it externally?
o le ampasa po le consular commissioner a Australia nei Samoa. You know, tu le dirty politics na tu te mai a mai, ma tu le mele le o mai e tau whaaleanga. Because that's exactly what I don't understand. Ona o le wa fesili nia e tosi le fesili lea. Ai tea, it's because langa le te lango e lau pati le fai ya mama pia i le sab. You know, o na o mea mata ngā to te o mai fo o to te ata mamai. A le to te mai fai e tūlanga. O le fesili i le vanga ia. A whapea o kankangi leka o senior media le ori ia. Nā mele mai kaimi o press conference sa le afo, a le palemia. Tosa ia manino tula e pa. O tosi. She was a radio announcer i le Radio FM. He or she? It's a he, she, it. He. Na malanga le ia I fafo. Lea la wo mai ia le taimi le o lo no fo ia lona tulanga fa fine a. Lela malanga lo I fafo to e fai au nanga malo e to ia onga ma waila na fa lo ia. Ia le wo fai lona ainga malona fa nau le wo to fo ia to Samoa. Now he's a lawyer for the Samoa Airways. Yeah. Ia mantua. Ia, o le te lo ia te tonu le ofisa o le Samoa Airways. O fea le watu le tupe te tongi le telo le aita lafu, ma maua I o tau te tonu. O le whainga malo le sa ngā lulue, ina ia tau whafo, ia le telo le aita lafu. E watu le whainga malo o lo tu lai mai. Te lo fo I mawhanua, le ka atakinga pere mele. Mana tua fo I le nau tu lai mele malo fo. I feel sofi fo I na wangai whai mai, le anga le malo fo o mai si I lunga te tau pas. I miss her from Apia pango Apia. Fela mea iai. O ina le sa wale tupe le to tongi e tala fu mai le valu se furu miliona. I le te mili nei. Ma toe au mai iwa alina mai fau toe wha leia tu Canada. Le atu te tongi e tala fu. To a tele lau whainga luenga sa vaea. Le ini tupe. Tele. O le no atu nel whainga malo. To he tau wha wasenga. O ai umala tau na vaea mai ana whiawhe. Tau tongi tupe a tangatangi. Ai te roa li mawhanu. O le nau tau whanongo longo atu le whiunga li pare mia. Pe o le tau ta ua pe tau o so vale Samoa Airways le whare. Le lopo le sifi le o le kokongu ni. Pe. There's no doubt. No doubt. Sorry. A whaila o le sifi le o le ngai le mea sua se silo ia a kunga SAS. Tātou talo sia ia tāpenanga tātou whainga malo. Na tāu mai la le mata upule sa o pese mo inga ngā aitula epa. O na tūlanga lea. Len mantua le no batul vaso len tia le sa vala au mai e to te le nai tina mata mama tutua. To malu epe to iwa ilato na vala au mai Australia. E na fini e wha mole pe mawhaina o wha o oa I Samoa le fionga le li palemia. Le lato concern. Ona wa avatu se, well, I see it as a threat. That's how I see it. Wa avatu se whaasana launga a le ali I ulupo o le ai mamoe o mafi whaapia. Le lato benefiti. Mana tua la. Awa e te toi tamwhai te tau whaafewhema. O lea wa whaamaonia le fontanga lea ma le minsta o le vai whafo Australia. Leo wa whaamaonia matala noa ina le mata upu lea. Le la masi I tuai le fionga tumai a minsta o tupe. Ma le au whainga luenga le utos. Whaapea ona whaamama a venga whaawhaingo fie. I le mamalu le atunu o loo fia mai o lato share investment in tato valele. So, le whai atu, whaau ngā mai le mapuni ma pōpō le mano o lato. A watu te mai whaafefe tangata, le wa umana whiu tanga I whai ngā malo. Sa wale la utala le, ia oe le whanatoe whaapeli mongi. Le sato o mai lunga I tau whatatanoanga whaapea. E whaasoli tu la whono le awala, o le la malanga mai ele whai ngā malo,
e ao atu ia le malo le atunu e fia whai o la tau shared valele. E sole tu la fono la tauna ese tu la fono le ai lewa umana iai tā penanga, lewa uma le whiutanga inga man malo Australia, o le loma pelo inga male minsta o le palemia o malo New Zealand. That's all in the agenda. Le whapea tu lou whafonga anga sa mua a mai se fo tato whainga malo. E lo iai tui valea i le tā pena mai a he a mea uma. O ni tangata mua whanua, ka kalangoa i fo. O ni tangata so leo ke le lope, o le me e ari po ngaka u whasoro ngā bādia so le pe aia. Ki ngā lava ngā whai mai o le pa makai pe o mai makai aku le pasima. E lelo, sue awala solo, sue awala solo. Tula epa, it's only natural. Mo mea le tangata within, they've got a guilty conscience o mea whare tonu sala to whaia. It's only natural. They will try anything. They will try anything. Whaaleanga mai le tuli manu, whaaleanga mai le tuli manu, eli fo le tuli manu, ta lepe fo le tuli manu. Ai e uia i nei mau mea uma, e le tai lava ana na sauni mea valea, e mea moni lava. Sawa ilola i e la tala le no whatea, e tula e pao te le whai atua se i o whai atua taimire nei. Sawa ilola lea i le tātou whamasinonga, ia le wa tātou manino lau whafunga anga Samoa, a mai sea tātou supporters a tātou ainga fast, ia wa umana a mai le tu a lalo le fionga le li pale mia, pe tu sai fo i male tau sanga, tu sa male tu langa wa iale whamasinonga, le wa to e tolo le so luas fulu o mati, o na wa sauno manino le fionga te mai tai whamasino, o lea wa tau nu watu i a submission, ai e whapelo loto tele le vaenga o submissions nei, te le se taimi e mana o mi ai, e toe au ili ina e ia submissions nei, e fuanga i aila na whaiunga. Na whai ule saunoanga le fionga te mai tai a whamasino, i le whapea mai, remember me in your prayers. Ia nā ia tātou utangia ina, ua tarasanga mai fo i le tamau le tunu, ia whapea nao na tātou utangia ina le nā tūlanga. Au le winga la fia whai atua i sautala. Lea sa pepese o mai, umana mai le laiva atu ila epa ma le apa whango matuntoni. Lau mai ai, justice denied, justice delayed, justice denied. O mai whanotoi, o mai limongi, o mai, o whea iai. O te le whaiela le upule o le justice delayed, justice denied. O te whaanga ina whapea, justice delayed in God's timing. E iai le taimi o le atua, e tali mai ai. Ia, tu langa nā tu la epa. Ia, o le ua tāro sanga ina ia le tātou atu nuu ma le tūlanga fo i le whamasino. Tātou tāro talo, tātou tāro talo ia la solo se furu. Munu winga, another 2 weeks, 3 weeks. Nā tonu lama. Tilo iai i le vaenga. E ielo tarito nunga o ke langona ua pai tamaitai whamasino le tūlanga po le o le ua nga i sa ili tangata uma ili atua e ou le pule au mea uma. E aila se mea mwhaina tue no ia tue whaia. A o tatu tari i o la le tūlanga o iaila i a lisi whamasino. O le ua reserve, I believe, this is what I heard this morning. Ua reserve le decision a le fionga le li whamasino. Le whafonga ina la se taimir vai aso fōu. Po a whea nā la awala awai lolana. It's either, well, this is only a prediction, either o le toi fo I uma e whailewhainga pālota. E whaawawai pēr le fionga le sui pāle mia. Well, pāu lava na le tātou tatalo I le tua. Ia wha mai le whasino ala le amiotonu tau na whainei whaiunga. Either way, o te taritone mai Mauritania, pe toi fo I whaile pālota, toi tūwale I le sui pāle mia.
ngā kele o keimi alu, kele le kupe alu, kele le me fai. Ai, o le mea fu le te fia matua, langa o le alama pese atu le tele, fai o le tuturi au pule tuturi ai ia mo meo o moni mau. Reopen the case lea a funtoe mai foi, pe a pe nga, lesia, leanga fai la le whinga reopen, then dismiss the case lea. Langa o leise, o le ni moni mau, pe a pe la vale o le. A whai pe o tulanga na tu le pa le whātua, le wa reserve le whai unga al whaam sino sili. O le vai aso fau pe au lia pu le lofa maua le ola malmalosi. O na fufonga ina le whai unga. Well, we're just looking at whai lava wala to iloa wa ngata I ele o maua ia moli mau. Well, whaawau le nofo inga le fionga le li sui pa le mia. A leo nga toi fo I whawhenga palota, like you said, a toi fo I whawhenga palota, e mauti noa le toi tūla I mai o le. Na tā mai lola ia I le tātou, ma tā upo le nei tualu, nei tā o whatatadi ai, Ia. whainga palota, Ia lewa a manino ia le tūlanga wa iai le whainga palota na mafi. O le so, o le wa whaamaonia mai sa mo I le so, wa umana tatala ia pusa palota special votes, ma wa whaopopo le se fulu iwa o palota special votes ia sa whatatasi. So there is a possibility or a change of the result, or it remains as it is ia level o. Ai e luas fulu lima palota whaopopo ia vaisingano lua. So vaisingano lua la ia. E pepe tu mawala ia le fionga ia motopua. Ia congratulations motopua. Ia le tulanga le ia safata. Ia o le la tula I mai atu numa fono Claire le suita mai tai. Tu lua ai ia te whafuna I sa o le tonga mimio Ia congratulations for Anita mai tai se tātou titilo. Ia na mawailola I o tulanga fea wa taati ai le anga tono le tātou sifulpasene. Ia o te langa po le asong fua o le amanino au ili ai. Wa le ngai on lor ka po kala mea nei. Ia paule mele wa umana fai taupu sa palota. Se fulu iwa palota fa popo a safata. E luas fulu lima palota fa popo vaisingano lua. Pe mai e les mu mela ngai sili ai lisi. To e on ke le swing or palota le swing va. Ia tele ia le swinga safata. Ia le swinga safata. Ai tato talo sia. Ia e maua se tala le so. Au pe kasi le me e tau maua mai e se fai ungo fi nau ngar hita pipi o lo fa se le tu. Mana tua sa fata wa levo le hita pipi o le tu malo. A se vai. A fe lima se lau no lima. Tangata na palo taina le fast. Anga le lu se lau lima fa le hita pipi. Atanga e tu la epa. E to a fa. Matau lio le fluia le HRPP le sau mai oi. I sanapu Ia e to a fa la to le mai a sanapu. Ia ale. E ku fa le HRPP. Io E umano le HRPP uli va alo. Lau kama leo kale lo pole men ko ya ruifua ia au le Anyway, mamau le malo sa vai. Mana ia le malo ia motopua. Ke lo o ke ngau mo fanu. Ia avea ia ngi palo kalai. Fai mafale a onga ko inga le ala lai solo malo. Man tu le pol mele te wa ngalo ia te wa. Le fona te fa so mai ese sine ia o le tai au bala mai sa mo. Man tu le amatanga lava na to le na ba tu foi le sita pokala me fa pea. Le fono foi na le nga fai petesa. Le na va o ele afatanga ta le to filawa nga ile fionga le panemia. Le fono na uma fai e love singa le ale HRPP ona e o inisio suyo le HRPP fo to ala to mo le tala. Ina wa announce mai la ele fai lau tusi lunga fa pe o le lau te whaatasi ma.
male mavalasi o le la ave fu ai lalo le pela o nafa to ai loa e to tele le sa a pesa e fulani ni fite inga e le fi le to tele ona e le fai na se to tolu ni tonu o le vaenga le HRPP e foninga mai la o le wa pe ana o la to wa pe wa leva a wale ai se mana I o leo o isi suia fai pule ka pe ye ni si sa te ena le mana o ya valasi Ia na ngol painga talu ki pi e. Ioi. Ale whata maua nei. Na o whapitoa la vā ia le executive ale supo, SAP. Na o momoli ia le lato sui le I o. O momoli lato sui le run. Aksea. O le fisili la ia une le tau ina wawala au mai se si mai sa mo ma whasoa. E se ra soa lusa ia walasi fia me ma le lato waenga. Ona ua whaile pālota lea tūlai mai. E manino la wā. Pe anu wālasi pe ai le tūlai mai. A o le tūlanga le iai. Sa tatau la wā na tuu lewa noa. Ua tasi moe moe le tu malo. E le toe pālota alo la tau tofi a le a mai momoli sa. Mai le tofi a le nfasa la vei. Io fela ua whai iai. E lole mea le kau kele lope ka e siau kalangonga a mawhanu. O tangata o matua, o matai, o le au whai tō whā. O upu nā le atu. O le ar koe ngā kō whā ngai lea kangaka. Le ar kō whā, kua kua alu ia fia me. A o ia le tai sui o le SNTP. O ia ngai kai. Ai kua kua alu ia fia me. Au o mga saingi I. Ala kui o ma kua whai inga leanga mai o. Oso e se ma osa oso I le HRPP. But he never been there in life. Ele I o over. Ele Never. Never. He was an HRPP candidate from the get-going. Alu winga no tala mo fan. Ia o le matai te mai tai. E kau I sau ko fa pea. A fa pengi pela o fa pela la tu la o se vai se. E o sau to fa pelo to e alu tangata na fa ye ura unga tonu te mi le tap o fonka. No, tu la epa. No. Yeah. O te le tu mawala hinga lo tangata te tele ana la fonga na la fonga ia tu la epa te tono palmini. How could he sleep at night knowing o le wato ia le mela le mawa foi ilona ia foi fa mawalunga le mauton le la wato va ia ia o ai la supo lenga memori ai o wa fe me muse pueka. Na muse pueta ni te wai lola to. Apo ai la. O mama menga sa pe. Ai ni si o mama pe o ia le sota inga le nei ma papa stui. Ele o ka ku wa vala mai ale me ka o harmony. Se ka ko pa ia tu pa ile harmony at man melo teach of settlement. Se ka ko pa ia si mesia. O le ata mela ma wa tu le. Nei, la le ika le tu. La me ka o teach of settlement. Wa le fa pe America la lo matua. Kere sa ngia se harmony of agreement. O le mengu sa ngia. La, so what is the difference? Morsi le fia. O tono la tato te siringia wa o te langona ele o mai le so. Ele fia le li pale mia le ia nei manisio I la to sa ia le taimilena. Ele ba ai lava ele harmony agreement le pese tu la epa. Ele I va ai foi le deed of settlement le pese ai e mama pea le fia mi. So this is why o na whai o whetawa inga o nei o whapea o le harmony. La me o le amai e lai tula e pa fofola mai tula e pa iluma o le mautafono whapea. Ia lea, this is what you signed. Wa le whapea e o le whainga malo atua. La tau te leiloa, what was said in the harmony agreement. Le foi la fola fia me. Na te le signinga said harmony agreement. She signed a deed of settlement. Nobody has seen a deed of settlement. What was said and what was agreed on it? Ia ke mga kua foi kasi le menga leo ki kele ai ia balasi. Ang ale ai le mele o ile harmony agreement. What way o ta whaingata?
Yo fulile fai koe fo. Yo fulile mang fanga fam fa pe asur. Oka ngi ukanang kala fuli. Ai avaku foi aku le pa malaku. Avaku asapu. Fa koe foi. Pero foi lo winga. Se ya me ko ngi me. Moni tula e pa, a ti tilo e nele tau. E na tau no mani ta fe o wha malawa ti e ni whai tionga mani. Comments a tangata lo o mai e lunga a wha pia mai. Malasi. Na, vai la le ulo lau sa mala le. So o mai. Ia tu sa o lo lau le ulo lau sa mala i lunga o tu mo e tula e pa ma fono to e malimon. Mi polole hour sa mala to e ta e lo utu a wha pia. Oka. Ion, this was all papia te le fia talia tia. Ia, whinga tā, Whinga tā ona o se fu e tau iai. Ai, ore tu langana iai. O le tala fia ngaila na tō whā, le mena tau na whai. O le matanga, o ia o le matai, o ia o tangata matua, o ia o tangata sinia, te tono o le vaenga whai e fast. Mana tua ino fito a mai le SNDP. Na tilo le lato strategy, lato le mawhai o na malo. The only way o le merge whaatasi, le lano mai e. Na whawhinga tāna tali le fionga le, ale tai fono le vaenga ale fast. A le amena iai, le fionga ia to le foa, vui. Whapea fua ia le pali i mani e tau, la tauninga ngā lulue. Ngā lulue ai oi ma whapea na tua lalo i le fionga te fono. Lena talia ai. E se vai e le mea whai. Se vai, wa ole mea moni la va, ana le sawe alu le fast, e le tu lai mai. Ia valasi le. Yo e. Si ka koe pa ia le, se e mo ia lango le, ka ke mumusu e ami ka ngaka ai tātala noe furi le, I tangata ia la, do fio e se la fio, they don't care. They wanted to go through the by-election. Kakan ngoi furi mo si le fia le atu, mea la ia le ura kurepa. Mana wadi ia kau wha leanga solo. Le ua levanga nga o isi tangata, longo winga a fai. Yeah, for example, ka ua example de kan ngoi, a wha pengi la ko avaru ka ngakai a ke ua pesua tangata ia whaile lato go through the by-election. E ke rora e kori whaina wanga ia se wang wha uwhai. Tu lai pa a whai, ia lewa wa wha maonia le tolu lua le vaenga whai fast. So we'll sooner find out maybe Monday, Wednesday next week. Mai loa I whaila ia o ai o le a qualified as full percenti. A whai e wha manu ia ina le fast, ia o tolu ai le fast. A tatu o mai lola I le tūlanga le pe a whapea o nisi ia le wa mana na o ese. Ma le vaenga whai le HRPP. Wa le mai tau watu, e to a tele I lato. A whapea la o ese. Ai whai le a whapea o ese tangata nei whai lato whai ngā pālota. Ai tūla I mai e manui ai le fast. Ia wa declare whaila e non-void le tūlanga le party wa le anga waa le HRPP to stand as a party e lato te whaia le tuangai al whainga malo because they don't have the quorum ina ia mawhaiena lato wangai le whainga malo. Mga iro ay wa awar ko alo ko inga man lo makua na wa fele la ko lise. Wa la lise me ko nga mori la suyo sapio. Which is our man now for the coalition. They all have to go back over lato whainga malo. They can't just switch yeleba alato no. But they have to la fono na kapawe tula epa. Well, if he's le la o maya la babala mai le ato le mea e to e alua ie e fai le mea na ona fauwina. Kisi la fia o e mawhanu. O le fia kele le ia le wanga ia. E o ia le pa. E saungiu pe ako e o saungiu fa inga kura epa. Sau kau whako o ke mei. Mea mongi anu. E manino lava. Ioe. E manino lava. Ia titiro foi la, ia o le lesi mea tu lai mai, titilo la ia.
Ne te wo e whaisarata coalition, ma watu ele au independent, Ia walo leo mai whawhenga palota, leo te loanga lelei, o I tumalo ne they're reluctant leo te whawhenga palota. Si umu, le ma au whono ti, whaleata lua, whaleata lua, o ele tumalo le sa o e lautama. O ali patai tu pai lang. Ia mai nā. Ia. Right. Ia ma whaleata tonu. E mantua le, o leo te whai atu i le au independent. O i lau, ia. Lau independent ngā, they are so confused e le mana o e whawhenga palota. Why? Because money-wise, costly for them. O le mautinoa lawa, o le taimia e switch e o whawhenga palota, tau no e lole upu. Goodbye, Felicia. I umana ua saule final count palota a vaisi ngano lua. Si na po o sau. E mau ki ngoa lava ia ngala. Wa mai se update. No o si ilunga no o fixe lau ko luiva. Fixe lau ia motopua ai se lau van saula o le final count la le. Ia pena fai atu. O vaisingano lua. Po o fea lava e pe abe uma e malasi le lua lima. Maloa ia. E malue lue e lava le maloa ia i o motopua. E pe o final count whankale ka ke whakali ai o. O safata. Safata. Ia. O iai nisi mata o puta o ina morta. Ia, wa o maatu wa utura epa. Ia, o te manatu fua, o mau I fua I le tā penanga I oe. Ia, ona. I lo ia mea tam ta masani tam ta muni. Ia, le tula epa I le tam ta I le whafonga anga le malmai moanga le tunu. Mai mo mai nisi o la tunu. Mea le wha mole leu whai loa mai lau atufa nei ia le. Se lau lima sulu. Ai ono. Elena ai ono. Oh. Elena ai ono. To tele lawa tufa nei e lato tupe. Oh, okay. E se tasi o foio paanga lelei se tamai tai fai bisinisi o lala na alu sa vai e fai ai lana pop up, just a pop up for today o mai kale tumu ai fa pe mai se tangata fa fetai le fai nga malo se lauli masfulu o leo mai umai I le marketi sale longa o inale fai ele pop up o le chicken and chips la lea le ta o le animal fries o toi America le in and out le la ele mai tai fai business le masi atu sale longa just for one day ale mai le la fa pe mai fa fetai le fai nga malo it comes in what a coincidence wa vatu se vai le business le for one day wa mau tupe umarto tele ma malu o le atu no se lau limas fulu tala le na le la wanga kale tumu ia le fo mol mawina tele onisi I tumalo ia pia fa amania ina kiu uma tangata le fainga lato talaino lato tupe o ma fa nua o tala nua mele ati I o vangu ulina mo tangata turi fa foi moi o press conference ia fai le mo mai na turi foi na po leo le sui o le observer mai I whamasinonga na nafi. I lola po le sui. O tata wai. O e foi lena e mina na tai foi I to ina le po le. Fai mai o le po le tina le man whainga
Ma le tātou malo whalolongia. E ki crash ai fui. Ia na tai e goodbye Felicia. I lo e. Nga tala ta whaalonga le upula le crash ya sora o kafe i ngā pia ya sora. Ali, ngi wo ngi me o tina sora o crash ya ko ingat. Mo whamawalunga. E whapea o ia o hawa lewa no palmia, I can just walk in. Au te whawhetai fo I ye. La tau te mātai tuina tu la whono ma mea tau whai. You're not invited, you're not on the list. Goodbye, Felicia. Ya, ka ang muli. Ole. Ea, beno whāt, au whafonga mai le toa tele o lau downline I tono tātou waenga le asia. O nei o le I tu lai wha le fiafi, e whai ele tātou Zoom training. O le wa umana tu e wha le leile tātou au nanga le Zoom, ia e whai nei le wha le fiafi. Ne wa umana o ala pōtai au wa send umatu ia o tau telefoni, ia le tātou meeting ID, ma le passcode, ia join me at 4 o'clock this evening. Ia o le tātou waile nei, nei fo I le tai au, ia olo o whaia o te unga, tā pena tā pokalame, te whaalongo mai o te tangi la ulongo, tui tanga, aera tunga ia tāwhia ai wala au mai. O tangata ia mai whatau Asia, whawai pusanga inu mai nā, ia tūlangana ia tūlaipa. E whai o le pisi ngā luenga, ta pena inga o news o tā pokalame, o le whawasenga inga o oka le Asia, ia o le tātou Asia masani lea, e tonu se la leono I le pusa e ono whanu o I whawhangu e tonu a. Ia tūlangana iai, le foi lawa ele, le tātou o le tātou jau, o le jau le nei, ua matua I tele, to tele malo le tunua sa ili mai, le Redox Gold. Ona o to tele ia whapea mai, o ta le lawa pe whala te male na usuma ne tae au e watu le pusa mai a wa le lawa mawal mai suka, wa le lawa tui. Mai wa tina te mai lima o tina le mangaba se tulou e tui le tae au tui le fiafi. Ia le alafa mai o fo iso onga pona I le tino. Na ia fesilingi ai fo I la pe au ngā le Asia mo I la tau wa amatanga maua dementia. Ia, lena whātua le tama, I o anga I ele Asia. Alo, iai lava le vai whapitoa like this one. This is not the one. Yeah. This one is for the energy. Ai elanu mumu. That's for the mind anga I la tau wangalo mea wa maua le dementia. Ia, o le tātou jau le nā se laulus fulua, ma le tātou Renew 28 le nā, ia se laus fuwono. Ia sa wa lola I le tātou energy. This is my magic drink. Wa tau tanga ai le telo le pisi la tau. Ia, e le tango se fe au le aina. Tau talu ai la telo le pisi o tiu te whai. Ia, le baila le nei le wa mai. E tua iai, ina ia maua pele maa losi wha. Tau nu ai le telo tiu te me whai. Ia, le nā tula e pawa, mai atu le nā vaenga ia te au. Ia, a le tonu. O te tātono vai aso fou, e iei nisia tātou au onanga fou ale Asia product-wise, ia o te awatua vai aso fou pe atau nuk mai le oka lo whapena no process. E te loa e mawhanua. O lela u whamania mai. O ka mai ka ia renga kuri whawhut pare, mia le whungo e kuri a po. O lo lale, e se whatasinga po se mea na whai. Po tina po da se mea whai. Se fu na po are the same person. O ana po. Sorry, o le whamasinonga. Teimu le whamasinonga. Okay. O le ana to so le ngau ka ngaka so le o le maula lava le nā. O le whai ere tau ai maa mai le fionga le li pale. Mia man whai ngā mano. Ioe. Pau lava la wa utali ai tula epa. Le wa tato whafonga le fionga le li pale mia. Le o toi mamao. Le o toi mamao lo wa yaini ta penanga.
tatou o fetau I foi ta pokalami ai pelo ma le molile ma fafsaka o kau puisa mai ia fa manu atu fetau wai lofo I le molia le lava na ia lelei o le tulaga na iai tulepa ia le na ua mai atu ia tapo kalame ia o mea foi sa tutupu o mea fōlinga mai o le atu tupu ma mea o le atu tupu vai aso fō ia le na ua mawhaina ta whaasoa tala noa au ili a wā I le whafonga anga Samoa pa whaingo fie na malama ia matulanga ia o le o mai mea sese tau whaasese whaolo a tau ai manatu o le atunu a wā ia ati na elelei o lo tam whai tatou whainga malo whai ia o tolanga na ia lau whafonga anga Samoa a whai fo iei wai se upu o la male ia malu I whaleo tau finangalo tai ao le sapati ia whapeo na tatou whale malpa I o le atua a mailo na file mu tu sai fo ima tulanga meo tutupu ia ma mea fo tau sanga mai tatou tamao tatou atunu ia le na tulepa ia tatou toi wheloa I fo ia ai paul mea ia te oi a wone te whawale ni te ue te ngasi ia whaftai tele o to fine whaftai ma whanua ai moru saur tapo kalami ma lo sa ili whaftai ia le mor ta penang ia whaftai fui whatawinga ta asia so fai ia sori ia pesen me fui le link se io fai fisi umiele o to se fai ma ai whaftai tele lava io e tati tala no pea ma so ta ilungo telefoni me sililan taua ka ofi pe ka urko ofi kule la ese urka uo ia Mole mawono o te tonu wa leva na esi la fia. I fai mai le ufale your guess is just as good as mine. Yeah, kasi de ka fa vale ia ka uo le lilia. Ai ba fai tele ka filo ai pe le sakayao ia ala patu ia tafea filo. Yeah, pena foi so fua Samoa. So fua. Ia orina Samoa. Lava foi le tau tua yo vai le o tasi ta wile le pe mai tasi lua ton ko le ko ko mo rie ora ya no ia ko pero la malesi kasi ya o le por me pu pam ka wile pe ya ai ele to no sa mo o seuro va ai fanua lava le mo tatu fiafi manatu familia na fa anga ini mta foi uma fa soina ia mama tala noto ma tala noto ai ia wa lava lau to io ile o to tangata fai tala o to tangata fie ilon io I me o tupu tatu watu ile ni me leanga fa to aleanga la pe ata tu fa tu puani tala to aleanga la pe ata tu fe ave ia tala pu vainga lai a tatu la vai o la fa soa ma la fa soa ia tatu comments lava na fai mo tatu sao I tatu whainga malo o tatu te langolangoina le whainga malo I ona vaenga uma o le mea ia manino Samoa ina ia mawhai o na whaamaliaina le lau te lenga o le atunu I le o loa lufi le lima lufi le lei io o le tatu malo I le te mile nei ia fa maoni ia la tu forflanga ia fa maoni I mea ua tu natu le atu le winga le o matu por kalame ele ngata o le matu lango ia ai matu te tu I lava I whainga malo ia tau tuana ia lo tuanga I mai tau tua tangata nu o Samoa ia fai o to ma tangata e lufi le tamao ainga o le atu le moni ma le fa maoni ia winga na wa ure no foatu wa fanua savea turisi mai matu uma tau te ia o le winga leo ro matu io so na ta fai au matu tala I tangata io fa leanga o matu tala I tangata si uso ia pesta io manai uso fasala uma o matu tiu te nei mo matu faiva e matu te tu lalo tatu whainga malo ia e matu te tau whai fui te atu le fili o lo tau whai mai I whaleanga tatu whainga malo manu ia tele lau tu taitainga ia Samoa tatu te whiloa I le soa taeo
ia tatu te fira i tae au pe apuli alofa le tu ai ali ai fu se me tae au to te whanau meo lele i te aro furu io le fai furu ato ari tatu po kala me ne ali ai la tae au o nei loa lele ato ale marusi mo te mini lau tu ona masani tu la e pa fa tai li o sua o te fa tu fa so i fu atu sa mo le tu pe